Initials are TSM kodwa ke ngokuhawuhelwa matomemula yebo la ka Samuel khona ba IT kodwa angilithandi kangaka yebo silana ngoba nge7 kuyisonto kuye kwabulawa indoda yami endaweni ekuthiwa ku78 emgwaqweni wakhona lapha eNotshana wabulawa ngesihluku iphoyisa eliboshiwe njengamanje njengoba selenkantolo so ke emva kokubulawa kwakhe uma sekufika amaphoyisa esigamekweni kuye kwabonakala ukuthi kukhona ukuzama ukususa ubufakazi yes then ke sikubonile ngoba kukho la kukhulunywa ngenhlamvu eyodwa ekhona kodwa mina ngawamamehla ngabona ukuthi kunezinto ezithu yebo inhlamvu iyodwa kodwa kunekhanda layo nelontozana ngakubona ukuthi kubili noma bengeke ngikwazi ukuhlukanisa kodwa manje sekuthiwa i1 into ekhona right ngeke ngithini ngaloko kodwa engibonile ngiyakwazi wathatha about 5 hours kusuka eNyotshana kuyofika le ngoba ummangalelwa ubonakala ukuthi waregister nge on Monday morning ngoba bathi it was at about 12 at about 2 yes kodwa into yenzeke ngaba 9:30 and then wasuka immediately ngoba thina simfika endaweni yesigameko so uyayibuza ukuthi between 9:30 and 2 o'clock wayekuphi yeah wabuya futhi yena loyo muntu wasusa imoto yakhe ngicabanga ukuthi ipart ngoba uhambile waya kuyo ayolanda ispa so ipart yesini ye crime scene kodwa wayisusa and then again samfakazi okwesithathu kune footage elapha esizwa ukuthi seya overrideka nakhona lapha eLA angithi kusho iphoyisa mina ngifonelwe iphoyisa mina mangimbuza ukuthi uyithathile ifootage wathi yena ifootage sey overrideka so bonke lokho kungenza ngizizwe ngibona ukuthi ungathi ukulungiswa ngithola kodwa ke ngangizizwa nje kakubuhlungu ukuthi ngoba kokutholonga ipain kodwa ngibe nethemba namhlanje emva kokuthi kungena iphoyisa eboxini la ka-IP cha la ibeka kahle ngendlela esiyazi ngayo and la ibuyisa icase on center stage ngoba sasibona ukuthi kwenzelwa ibail yebo noma ummeli azama ukumilisalela le sekuyodependa magistrate kodwa cha lela phoyisa le-IP cha libuyisile icase and senginethemba ukuthi lezo-investigator then sizobona ukuthi kwenzekani so nje ngithanda ukunibonga ukuthi nize nisekele la mhlawumbe sinikeze uvo lwethu ninikeze umhlaba ufanele wazi ukuthi umntwana wami ubulewe angayizanga lutho angekho kuleso sitakataka kodwa wafa ngaleyo ndlela esingayi-understand and manje i-justice asisakwazi ukuthola kahle lokho nje ikusifisa ubuhlungu kodwa-ke ngithanda kakhulu nokuthi ngibonge labantu laba abasisekelayo ngoba labantu laphayana phakathi enye yobufakazi ukuthi i-community ento definitely
I mean i-evidence ukuthi i-community angle kakhulu intsha ngoba bayabona ukuthi kusho ukuthi impilo zabo zingathathwa isinoma kanjani. Mhlawumbe bakumlapha amazogcina against i-justice system South Africa. I-justice system yethu siyayibona ukuthi intengentenge. I-justice system yethu siyabona ukuthi ungathi inamehlo. In this case kuyabonakala ukuthi ngoba iphoyisa lingomunye wabo kuzanywa ngako konke okusemandleni ukuthi iphoyisa lithole ibheki. Kodwa ukuthi umntwana wami ulele manje ngaphansi phakathi komhlabathi hayi akubahluphi nalutho. So nje lokho nje ngami nomndeni wami abantwana bami kwanye nomphakathi kanye nalabo abangangayi umntwana ngoba lo mntwana wayesane future enkulu enza 3rd year e-university silindele ukuthi next year uzograduate lonke lelo phupho lishabalele. Ungabona na ukuthi sisizwa kanjani nabo bonke sibuhlungu kakhulu enhlizweni zethu asazi noma siyophola kodwa besingaphola njengoba ubuza uma i-justice system beyingayenza kulungiswa but right now society out i-justice kodwa mhlambe this police has restored a little faith sizobona ukuthi kwenzeka.